nua be marketing smart ye adwuma wo nua TV waya wo fire pa captain aya na sometimes me pena sempa I say wo ka no kre papa na wo ka no kre pa na otna eye onua show so anapa na wo fire na kodu eye sebi asofo nimbe so captain smart say wonu ankasa se si ankasa Kristo sum na yesum oga na ase no wonti ase first Yesu Kristo kura no ne maame mode ne ko afahye Yesu Kristo wo oje ne ho fa edom ne ma na ne maame ne papa hwehwe no na ebi mu bisa ne se wo maame ne papa hwehwe o se me maame ne papa ne wo ma wo mu tie masem na chese afahye na so enam enne Kristo sum bi asofo no bi ne ebi mu na mu nti ukro ma fahye kura wo nko abosomsem na so asofo no bi enya kokuduro sobolo eni Yesu Mogya ne dokono ne ho kan krono ba powder ubewura so dem bi Captain Smart na eka ubewura so dem bi na ya boye ne mu nyina powder eno no Captain Smart wo dwene ho a one tears yes Christopher this is the time I was say wo bia nani na feel baby a wo som no ohu baby kra wo nan esi a obesom nyame ye du baby a esese ye ma obi ti ase ehunu se your customs and your tradition na papa no, we can't throw them away. I have a problem with some aspect of Christianity. Some aspect of Christianity is nothing but a uselessness. And we need to face the issues head on. Christo some parts ni bi wo hwa nyansa nim. Ewo Ghana ha. Ewo Ghana. Esubo Israel for tradition. Baptism. Enfri nyame ho won tradition sese ye ubenyini udum fie bia ese de nu nsuo mu Yesu yede ne ko ne krom ko kan no yede ne ko afahye ba ene wote nkran ha wote Ghana ha ukrom festival wo se ya bosomsom unko ukrom da ukrom di festival we de nananom som yafo ukro na eda ho no edi na eda ye de tu ukro no so no wosofo na to ye kro na wo firi so no wosofo na be tu ukro no din mebo a ene tu kwatena wiem ko se niam a wo ye yan so wo tu ukro no din no wunim na wa na ka to sa bosomsom nya de papa wa na ka kire wo tam na bosomsom wo ho no na am Roberts ni Ghana na am Roberts eni Ghana na adwaman ni ahyawo eni Ghana and ya jidi nyame wo ho ya jidi ye di Yesu achi but niam ni bi wo ho a ye wo krom ha nyansa nim ewo Kristosum mu eni kramosum kra mu nyansa nim cause eni ye natural system ne nko eti enaje wo kwotena so dem ne ka cho say beto Yesu Mogya na wo dimirike kwoto Yesu Mogya o se wa bodam wo kwoto Yesu Mogya eton na nurse ni doctor professor suppose soldier journalist dimirika okoto Yesu Mogya na niema Yesu Mogya yeton da be no bi kotwa Yesu sekan ani Mogya ne peba yenti okwa akoto no waba beton ama wo ya sesa so bolo ama wo na ya ka cho say Yesu Mogya look the way I yesum nyame wo krum ha no edam wom e se jai we ekwentwa na mbesum makra